ku nshuro ya gatatu Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda Minicom irakoresha ya marushanwa ngarukamwaka y'abanyabukorikori bakunze kwita HIP, ubu akaba ari impanyisha. Amarushanwa ku rwego rw'uturere ararangiye, abayatsinze bakaba bashishikarizwa kwitabira yo ku rwego rw'intara n'umujyi wa Kigali hagendewe kuri gahunda ikurikira. Mu ntara y'Iburasirazuba ni kuwa gatatu tariki ya 12 Kamena 2013 mu nzu y'abanyabukorikori ya Kayonza. Ku bukeye ku itariki ya 13 Kamena 2013 ni mu ntara y'Amajyaruguru. Amarushanwa akazabera ku nzu y'abanyabukorikori ya Gicumbi. Mu ntara y'Amajyepfo ni kuwa gatanu tariki ya 14 Kamena 2013 mu nzu ndangamuco y'akarere ka Huye. Abo mu ntara y'Iburengerazuba ni kuwa mbere tariki ya 17 Kamena 2013 mu nzu y'abanyabukorikori ya Karongi. Naho mu mujyi wa Kigali ni kuwa kabiri tariki ya 18 Kamena 2013 ku Ikaze showroom ahasanzwe hacururizwa ibihangano by'abanyabukorikori. Tubibutse ko ibihangano birusha ibindi ubwiza bitoranywa hashingiwe ku budashyikirwa, kuba ari ibihangano by'umwimerere koranye gashya kandi ku buryo bwa gihanga, ndetse no kuba bishobora guhangana ku isoko. Ibihangano bihabwa amanota hakurikijwe ibyiciro bitanu. Hari ibikomoka ku mpu, ibibumbano, imirimbo, ubuhanga mu budozi n'imitako yo mu nzu. Banyabukorikori mwatsinze ku rwego rw'uturere, nimukomerezaho. Ibihangano byanyu birategerejwe no ku rwego rw'intara, kandi bizatsinda bizahiganira ku rwego rw'igihugu kugira ngo hatoranywe ku buryo budasubirwaho abanyabukorikori b'indashyikirwa koko. Nta yindi ntumwa, ihuriro n'ihuro, inkoko niyo ngoma.